hydrate. Rehydration is key, by golly. And we do still have our bathroom in the back where that Grand Canyon picture is at. Alright, but everybody feel free to sit back, relax, enjoy our journey back home to Williams. Alright! We're gonna start rolling now. You see that? I said that, bro. I said oh. Aquí tengo la china ahorita. Sí. Oh, come all the way. Voy a poner esto. Ôi mà qua coi lắm mà. Ôi anh tắp lòng nghĩ là này họ có còn được lại. Ôi sao à? Để lên một lứa này nhé. Một lứa này. Để ơi thì nó như này.
El antro que está en el está entre el Wynn y el Encore. La manera. La propaganda. Ahora sí. Había otros que se miraban uno al otro. ¿Ah? Todos sí, con la excepción de una que se miran uno al otro, que están allá enfrente. ¿Ah? Vamos a ver.